sayur randuan khas Simalungun. Langga dong saingan lagi za. Mungkin di mana-mana pun di Jepang tak tahu ini. Lagi butuh nih on. Jadi on asli ini nahu karangan adong nahu Tanzuma. Jadi ay malobe aseri apita bangida haganuk bulung-bulung ni pakon proses pamasakon menelopah ni. Aseri kita mandai tokin nari dan fungsi ini ijon bahat vitamin-vitamin. Ulang lupa subscribe dan like. Siapa ya urus bata jadi naperlubi ipatulukan nami on manahat Tanzuma koran ni bulung gadung on mana perlubi jadi anggo randuan on sabutul ni macam ni lebih 120 macam tapi on na sekedar mungkin hole anggo mabat bain lang muat ada na mungkin madokah tu manggorani jadi sebagian kecil na somal libain on malobe na perlobe on ma bulung gadung halo bulung gadung kariting jadi on pusuk ni botik pusuk ni botik sampai dong do pahit-pahitnya jadi kegunaan dan vitamin ni bahat don ijon cat gula ni bahat akipi mapait jadi on bulung ni dongdong bulung dongdong on di harangan don di hutan tak langan dongon dijumpa kota Madia tidak ada diperjualbelikan. Kalau kita mau membuat ini lau padiarkon randuanon lahon ma itu harangan jumpa kita ma on bulung ni dongdong pusuk ni gerger pusuk ni dah ulang salah membuat boleh kita buat latong jadi on pusuk ni gerger saya untuk kita dongdong kenai jadi bulung ni topu on bulung ni topu ya bulung ni topu jangan kena bulung ni topu ayam bah don HP ini ya bulung ni topu bulung ni topu ya bulung ni topu kan ejengnya seratah ratah do ya hampir meratah do ganuk tapi pusuk ni buat sama bulung ni topu jadi supun holeng kau hutan nah do bulung ni topu on maai ya jadi nama ngihud on pusuk ni paria-paria pusuk ni paria-paria anton songonon buah ni on mabuah ni on pusuk ni jadi on madebat tupan ni dokosai on pusuk ni borong bahasa Indonesianya kecipir pusuk ni borong begini dia rata-rata daunnya 3 tulu bulung ni on sandakah biasanya tulu bulung ni aimat ciri khas ni kecipir atau pe buah ni borong bulung ni borong ya jadi on pusuk ni paria ahanok panai hatola pusuk ni hatola atau gambas atau gambas jadi nama ngehut on pusuknya simun pusuknya simun asimun raya peboi asimun huta peboi sabu paduai asimun atau pusuknya jipang jadi asimun biasa na ipangan hita buah ni pe somal duai untuk lalap on pucuk ni boi duai pakai bulung ni borong dukon ayat ini ya jadi nama ngihut on ma pusuk ni hondi ya pusuk ni hondi pucuk labu delok pusuk labu atau pusuk ni hondi jadi on anggo kan merembulu ya jadi anggo holi pamasak konisa kan boido on dikupas asih bersih lagi caranya anggo apa bersihkan kan siam makan namanya pusuk ni hondi jadi ijon dong use sarpit-pit juma-juma don magoran sarpit-pit Tanzuma onang pangan asam migar deh ini halo jadi yang go mamben lupa ni durung pe ona tup enak dong migar nih jadi buah nih pe
pasongon balimbing ta etek-etek buahnya. On masar pit-pit. Nah, bedan anak-anak senges do maun te tambar. Jadi on lo karung si gerger. Nah, lo karung si gerger on bahat do jual di kota atau di pasar atau di pajak. Si gerger ya bayam. Nah, lo harum. Bayam. Ah, on bayam sirata. Masomal humay perjual bilihon di pajak. Gampang do manurihon bayam. Ya, masuk maon. Dokos yay. On maguran ni Poyon Baru. Poyon Baru isu maroba. Poyon Baru on atau cintrong. Bahasa Indonesia ni cintrong. Jadi ang marbunga holon matoras, lopak do bunga neon. Jadi ang marju maroba pasti dong doon. Tanpa di isuan. Pasti tubuh. Jadi handan matakas betul kita kekuasaan Tuhan kan. Lang pinasuan tubuhan niya. Bersyukur kita boy. Dapat suanan na gabi tambar, gabi atut nindahan, pa enak mangan, pa sehat akula. On mon ikan zuma. On nasi-nasi. Nasi-nasi. On pe bahak doi perjual belihon di kota. Dan murah do turihonon bani tetangga. Tetangga on nasi-nasi. Ya. Jadi on kusuk ni jambu. Jambu kelutuk, jambu batu. Unpe pasapot kon. Ana dong izon na mapait, dong izon na migar. Jadi yatuk may agu may ganup jadi enak maday ini. On may pusuk ni. Napalabat bahati bain. Jadi on pusuk ni palia. Palia moka. Palia gunung. Jadi riap kita tok dari mangida. Untuk kapitene sa danari sihala bolon, unoknya dibuat, unoknya dibuat, on maholi di ponggol-ponggol inakon baga sebalanga, on maguran ni sinur lo baya, sinur, on may buat, unoknya on, gumasak lomang atau pemambil lupahan ni durung ang gumandurung hubah bolon atau hubondar-bondar dapat siburisak on ma diba atup-atup ni ini ya jadi ang gumangarsik pe mben arsik ikan omas rado nanti wanna be my farmland. I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave. Api padar. Jadi on ijon bawang merah, bawang putih, on halawas, padar huma. Jadi ang doon ipasada ma pakone
aha bawang putih, bawang merah, cabe bakgal, lasina etek, pakon ni Hosaya. Hosaya, menir, suyu, suyu. Ang bahasa Indonesia ni menir. Jadi suyu on mau ujung-ujung ni boras. Ang mamiyari sa pari marsige, ujung-ujung yan on magoran ni suyu. Tapi dong bahkan ni pasa makatarong ulang palubi-lubi sa suyu ni. Udah terpakai yang lebih-lebih HP magijik dok ni. Tapi ang gawin lang dipakai do suyon na gabi atup-atupan ni randuan on. Jadi oni ibolgang, irobus. Ya, irobus din na kanupan pakon ni. On gatih ni namin reteng. Ngo reteng bata ihuta kan etik-etik. Paling mana sa son bagal niya ay. Ang reteng, sa bagal ni gambiri. Sa bagal ni gambiri reteng. Jadi on tomat, halin pa atur yon sonarion reteng, gatih ni matomat. Jadi ko sa pari reteng din namin nasa sitong ni. Jadi on ko na gambiri. Padar gambiri mosong-mosong, sampai madepek-depek. Nasariyon gambiri, asa ulang tirik-tirik nini. Ay mabasa si malungon ni. Ay magkatini dah. Jadi pa mamasak, kukinari kebetulan. On ko na halawas, on padar doon. Jadi untuk sungun pelengkap, kita ijon sambal na sambal gambiri. Tapi boy doh masonari pas musim durian, boy do yagun hita on sambal nyon, atup ni ahon nokonai, ronduan on. Pamasak ya 2 versi holi bumbu sibak, guran ni, pakon ni bumbu gambiri. Jadi untuk kita 2 versi masakan sambal nih pendeusan nih holi. Masibak. Sibak. Ay. Ang musim durian pasti malong sibak. Jadi anggo bahasa na tetangga tempoyak nih. Jadi anggo songon bahasa Bengkulu. Pekasam atau ni sapi ay, pekasam atau tempoyak selalu banggo batay dyan sibak. Ya, sibak. Palagamangan do maun. Jadi tokinari proses ni pamasak kita bumbu ni on sekedar ibolgang yang bagus balana. Siapa ay pemasak bumbu perlu bema on suyu. Suyun mah perlu be sepedah salahnya 2 kahon masak. Suyu baru masuk mohon holi, baru kita giling mah bumbu ni. Termasuk mah ipamasak kon sibak nok kanay, pendeusan ni holi. Jadi naik malobe ya lawe lobe dapur. Ase pemasak kita lupa randuan onda. Ya mudah-mudahan na hurang-hurang sehat mangidahonnya boy kabe terangsang selera makan nih mangida randuan on. Ya mudah-mudahan jadi kita masak lobe kinari riap kita mangan dah oras mo lobe dah kita masak lobe. Oras bataganupan ondo siap tukonai randuan. Dengan pemasak kita ijon ondo majur lengkap ya. Tukonai sambal sibak. Jadi ijon sambal gambiri. Sambal gambiri ini jadi untuk mamaluhi, lumulakkan juma, itu na baru rokan juma, itu non kasi tambah selera ni. Jadi kung man na daw ihurdaw ni tanok kanay, marburis magi. Jadi kung masak randuan kasi malungon, tibangan ita, rapit tamangan. Ya. Ya. Nah, ideaskan tukon sibak nih dah. Sibak sambal gambiri terserah. Nai jape pangan sarupa dena nih. Ijon mah dong pait nih. Ijon mah dong migar nih. Ijon mah dong tabuh nih. Ijon mah dong porat-porat nih uti-uti. Kalau ini dong sibak agak manis-manis ya. Kung sibak kayo na kunay kan.
Jadi on ikan asin. Asaman ni ikan dua non pas kusi. Ikan cincin. Sedap. Di sini selera, air kujon. Ya, makanan bervitamin. Bisa pare. Iya. Ijon manok kanay, ijon mapusok di dongdong ni, ijon mabulong gadong ni, ijon pusok botik ni, ijon mapapon pusok ni hondi, nasi. Guys, Jadi, ini dah. makanan randuan ya guys. Uma hasil ni namardalanin namin hukuta. Na doon patupuhan namin pulung-pulungan yon. Sarangan. Ay, matin. Jadi ang dong pe ipon ni sa bebetar radyon ganupan. Agi opung-opung. Ya, anak-anak pe beli latih-latih makan hal ini sangat berfungsi bagi kesehatan tubuh atau perkembangan anak-anak balita. Hal ini tanpa kimia. Tingdong minak-minak idon. Bumbu ni gambiri do. Sour do, sihala do. Jadi landong satan-satan ni sing adong. Jadi bulungi harangan. Pasang lagu ni dun si halam sergit saya lagi tambar ni memulung tawar. Termasuk tawar don. Tapi boy jadi atut nindahan mangan. Dasa nak ni lo lakan. Don sibak nun. Cuman nokan izuma dong do namin zobang. Taling izuma. Zobang age zobang. Nama posoy buto dah tawa pa zobang. Zobang itulah jengkol yang sudah tua. Ratah mo ya. Dabu-dabu ge. Kadang-kadang tiba-tiba dibuyut. Ay mazobang. Palia atau pote. Bioskon ba ni si bakon? Iya enak. Enggak boleh. Namin lepas ta minimal 2 hari seminggu. Sehat. Apa yang nahurang kudu lepas masuk ganun pa na lang nahurang be karulong bahat bit ko sing law sanangan be akway. Anti corona pa izon mo ganun. Izon magambiri ni izon maga puge si gergir na kanay betup niya. Marsusaya. Mizay maganup. Bani bapa inang. Nasi lawe, nasi besan, saninakku ganupan, pokoknya tutur tinalang tergoran na sada-sada. Kata na sunahape, pulungan onokan halani bahat pinahurang. Jadi tinggal lumalobe nabuhay na bahen. Na penting dumadong iyon terdiri dari humbani 10 opat atau 10 macam nokanay pulungan ay. Tapi memantap ay. Pala dasar 20 atau 20 ngayutan ba rin mo dihay. Pero vitamin ng tinggi yun. Jadi naman ninur nami ang kudong nahurang lobe. Ya hanami masatabi sumbah nami huban na sam tutur kalau bitondong nami tidak tondong margada manik. Kalau lebih kurang ya podaya na sam hanami halani mungkin langope sempurna na nibahin namin tapi ang untuk sekedar boy mara mungkin kasi manambah selera mangan jadi menurut nami kasi terima kasih babata dia itu pa horas selamat borngin. Betul nih.